panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken nugali jakon na matarusanin awanen ni lokanan ngam amok kidi panawin ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalasang tupay sang tumaputi ayawanin tingkam misala tababaketen tiya dito'y tenga dagi di neneng nagpugawda ginuyudda ayawanin tingkam misalan intaraidan anu sa minti babaket tanu bumalsi ay napigket panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken nugali jakon na matarusanin awanen ni lokanan ngam amok kidi panawin ayawanin day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalaysang tupay sang tumaputi ayawanin tingkap misala tababaketen tiya dito'y tenga dagi di neneng nagpugawda ginuyudda ayawanin tingkap misalan intaraidan anu sa minti babaket tanu bumalsi ay napigket ayawanin tingkap misala tababaketen tiya dito'y tenga dagi di neneng nagpugawda ginuyudda ayawanin tingkam misalan intaraidan anu sa minti babaket tanu bumalsi ay napig